كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها برها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى الرسول هذا المقام الجاد عبد الله زوجته الوالد أحمد خل عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Kaman. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono saufa yad'u thubura. Annasu utawi manungso fil muhasabati ing dalem muhasabah dan hisab. Tegese napa jenenge menungso niku ndak iso lepas utawa ndak mampu untuk melarikan diri dari sebagaimana keadaan sesebelumnya. Engki Kak Dinto pemberian buku catatan amal, kemudian ning bab muhasabah bab hisab pun manusia tak bisa buruh, tak beri kemampuan tining Allah Subhanahu wa taala. Ana sing maknani wa kadzalika niku layak diru. Ana sing wa kadzalika fasawfa yuhasabu. Fasawfa yad'u thubura. Ana sing wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono layak diru. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono layak diru. Napa jenenge layak diru sing ndak layak diru ahadun ayyakhudha kitabahu niku dukure niku. Annasu utawi menungso fil muhasabati ing dalem hisab. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono-mengkono layak diru annasu utawi menungso fil muhasabati ing dalam hisab iku salatsu tabaqatin ana telu pira-pira golongan. Ana telu pira-pira golongan utawa pangkat kedudukan padha ae. Tingkatan kening, kedudukan kening. Golongan kening. Pertama, tabaqatun siji. Tabaqatun napa jeneng utawi golongan kang siji to pangkat kang siji iku yuhasabuna bakal den hisab sapa si annas hisaban kelawan hisaban yasiron kang sedidik. Wahum utawi annas pangkat sing pertama niku iku al-atqiyau wong kang padha wedi marang Gusti Allah. Sebagaimana menungso niku ndak mampu berkutik, maka di yaumul hisab pun menungso niki ndak bakal mampu apa-apa kecuali atas apa sing dadi ketentuan saking Gusti Allah. Kabeh menungso bakal ngedepi tenggene napa? Hisab. Yaumul hisab. Hari perhitungan.
beda hari pembangkitan, beda hari perhitungan, beda hari lain kita tembengan benika kita tembeng. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Aneka proses untuk menuju penentuan swarga atau neraka. Beda penentu nasa saja. Nah, di antara orang penika saya hisab akad tingkat tergantung kualitas ketakwaan ada ke Gusti Allah. Benih tergantung dari toronan, jabatan, kekayaan benih dari ketakwaan kaulaban panjenengan saya bakal menentukan beda peringkat dimma kaulaban panjenengan pagi neng yaumul hisab. Pertama beda orang yang hisab nika bi Gusti Allah hisaban yasira. Hisab sekejap sekonek hisabana. Pasal apa nika? Orang yang bakal hisab sesekonek dineng Gusti Allah engki paneka al-atqiya wa hum al-atqiya engki paneka orang-orang yang takok ka Gusti Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali nika pernah situng peperangan. Wa Sayyidina Ali Amirul Mukminin, Imamul Jaish, pemimpin daripada peperangan, panglima besar. Memimpin peperangan Sayyidina Ali neng waktu istirahat nika Sayyidina Ali tak ketemu. Dema-dema Sayyidina Ali nika bagian istirahat dan bagian makan. Sare Sayyidina Ali ternyata Sayyidina Ali nika bade cobucoh ngirem. Tanya lagi. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, panjenengan nika pimpinan kaula, panjenengan pemimpin orang Islam. Aneka deueureun tak layak deueur panjenengan. Aneka tak ada gizi, tak ada protein, ya ada MB gini aja. Makanan gizi gratis, ada gratis di mah gratis cocok. Udah merung betang PC teh lati ini tadi ngakan gratis deng bedeng. Ada ngakan gratis ya Pak. Ada. Ya tetap ya can sambian gratis cuma ring beda PC selain saya pangkas saya potong nih kamu moro gratisnya ada deh mah. Pacek apa gratis ini? Terus tahu tak awe ngeluwe bendeki. Nah. Sayyidina Ali nih sehari tak pantas nih kedeueureun ke panjenengan, tak layak ke panjenengan nih kurang bergizi, tak ada protein. Jawab Sayyidina Ali, engkau ngakan tangka kanan sekretariat gere, tapi engkau tahu proses pembuatan engkau dia. Engkau gandum namen tibi, engkau agabay tibi, ngadunin tibi, kakan bisa engkau kuakuhi sama tak lenceng nih akhirat. Dari dimma saya kakan namen tanah tibi namen tibi agabay tibi proses tak lanceng hisaban yasira. Maka engkau dengan begitu mudahnya engkau aja ada pertanyaan para malaikat kaulah bodi tibi namen tibi tanah tibi engkau mau ngakan kakanan beun jeria engkau tak tahu ben mele dari dimma seakolan dari siapa seagabay siapa engkau tak tahu. Kuaku lanceng bertanya dari buku nang akhiratnya. Sampai ngak tingkat titik terendah ngak nih ke Sayyidina Ali nih ke cara mikir Pak. Dek kehisapan nih. Pas paku wamun ngak abe. Sudah motor dealer cenah. Malah dia mau Jepang, mobil Jepang. Jajal kakanan Maret. Indahu Maret. Alfu Maret 1000 penyakit kenana penyakit indahu maradun wa alfu maradin alfa Maret jela mereka basmalah bayi legarwan din bontuk din dokaton dua boleh barak dola apa nyaman di dokatonnya koperasi amanah nurah barak amanah karwan dola din bontuk basmalah din bontuk amanah din bontuk cak melanda jiyah
cena kapi aja tak temu tok sepetok kambian ya alkohol lah jual ruah jual basmalah dah tak jual apa-apa amanah tak kira jual kondom di sana teti orang yang ada urban serobon ni ku proses lanceng ni kah makanya kalau pai gula pasera beda orang bini kailangan cobik napa Sayyidah Rabi'atul Adawiyah napa wallahu alam orang yang salihah orang yang ta'i'ah orang yang qanitah orang yang ahli ibadah abidah salihah qanitah alimah abidah orang yang ahli ibadah orang yang salihah orang bini kailangan cobik tanya kiban pemerintah saat pernikahan apa sampean mak nangis melulu kula kailangan cobik cekun karo cobik toreng bene bel egentek na cobik selebih banyak selebih bagus selebih raja nolak kaula nolak bener nak rezeki kaula mau nerima cobik ke sampean kula taoning sampean ni ke meledak pasar saya pasar aku lan kamau cobik saya elang ni ke kula agabai tibi tanah kula tibi kuaku dunia kula kuaku tak lanceng hisap na kuaku nang akhirat wane ke titik terendah dari orang yang muhasabah ngak nikah jadi golongan orang yang pertama orang yang bakal hisap segempang kibineka orang yang atqiya orang-orang yang takut dekat Gusti Allah jadi takwa kaula ban panjenengan dekat Gusti Allah nika menentukan berok tak berok kuaku ning akhirat ning yaumul hisab semakin dalam ketakwaan semakin kantel ketakwaan semakin raja takut dekat Gusti Allah maka semakin peluang besar untuk jadi golongan sepertama wa yanqalibin kibaneka fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura humul atqiya orang-orang yang takut ke Gusti Allah cek gempang ngocak takut ke Gusti Allah ni ke gempang ngocak tapi saya meraktika gini takut ke pangeran ni ke cek repot tak pak tetakuk ke bayi maksiat gini kan la ilaha illallah mantar muka hisapan kau luman jenengan apa gempang apa ki neng tiba sebelum thuluthu yadkhulunal jannata bighairi hisab wa thuluthu yadkhulunal jannata thuluthu yadkhulunal jannata bighairi hisab separuh tang umat dia seperapat tah masuk surga bighairi hisab tanpa hisab boleh umat kanjeng Nabi ini kok masuk ke akhirat salana tu sana ka amsalil jibal tu sana ngak gunung ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadan cuma karo cekak syahadat dua entok ya ki masuk surga keng cuma ke por-por gelu tapi seperapatan ni tak banyak sebi ghairi hisab ni ka tak banyak ni ka orang saya jadi bi ghairi hisab ni ka tak banyak ning thuluthun ning tiba ni kan karena umat kanjeng Nabi ni ka ibadati athlat seperti lo napa jadi 3 bagian athlathul ummah yaumal qiyamah nika riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud riwayat tining al-Imam Al-Imam Tabari bahwa umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane kapaki bekal masuk surga bedese kelaban tanpa hisab tanpa iki tanya aki king pertanyaan lalu lah pada bita tanya kiru apa
Pertanyaan pada bi tanya aki, thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab wa thulutsu yuhasabu hisaban yasira. Nika Tobaqat si nomor 2 nika. Nika riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Riwayat kita dengan Imam At-Tabari. Pertama yang kita neka orang yang saya hisab kelaban hisapan saya sekone. Ayat ta wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nika ning Al-Qur'an. La ilaha illallah. Wa tabaqatun napa jenenge? Wa tabaqatun lan pangkat utawa lan golongan iku yuhasabu bakal den hisab sapa si annas hisaban kelawan hisab syadidan kang sanget. Hisaban kelawan hisapan syadidan kang sanget. Thumma yuhlakuna luri kari-kari den rusakaken sapa si annas. Wahum sinten niku wong sing bakal den hisab kelawan hisapan sing nemen tur dak bakal selamat, bakal ciloko. Sinten niku? Wahum utawi annas iku al kufaru wong kang padha kafir, golongane wong kafir. Adapun orang-orang sing kafir hisab sarah. Ben tak bakal selamat. Tak bakal selamat menika. Naudzubillah. Saking dari abid te orang adan te hisab nika. Saking dari abid te. Orang-orang kafir pada ngocak, ya Allah, mun pacet kula neke pemasok neraka, tuli pemasok neraka, tak sanggup adan te antrian untuk hisab nika. Ane kan yang arasati yaumil qiyamah. Untuk menerima pertanggungan jawab buku lek beki bang sebang untuk hisab tining Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ngocak, mun pacet kula pemasok neraka, tuli pemasok. Saking tak kuat adan te mbona. Hisab tining Gusti Allah hisaban syadida. Berarti orang yang senerema buku kelaban wara dhahrihi ning budine tengan orang-orang kafir. Tak berkutik ampun, tak bisa ampunan. Tak berdaya pun orang-orang kafir nika. Karena pun buku catatan amal soro kalak dari budi wara dhahrihi. Perintah bi Gusti Allah, ya fulan khudh kitabak min wara'i dhahrik. Fulan kalak buku catatan amal kakeh dari budina tengana. Maka ada si mampu. Tak ngalak dari budina dari tengah ni ke tak mampu, dari budina tengah tak mampu. Fala yaqdiru ahadun ada saya beri kemampuan ngalak selain perintah Gusti Allah. Dari kanan ya dari kanan, dari kacir, dari tengah ya dari tengah. Adapun orang-orang kafir kalak dari budi. Hisab tining Gusti Allah, mari hisab fayuhlakuna pacalaka tining Gusti Allah. Pacalaka tining Gusti Allah. Naudzubillah. Ya. Kining tunya nyaman. Nyaman neng tunya. Tsumma wa tabaqatun utawi napa niku sak pantan, sak golongan, sak tingkatan iku yuhasabu bakal den hisab sapa si annas hisaban kelawan hisaban syadidan kang sanget. Tsumma ana yuhlakuna kene bakal den rusakaken utawa yahlikuna ya kene. Tsumma yahlikuna nuli kari-kari padha rusak sapa si kabeh sapa si annas wahum utawi annas iku al kufaru wong kang padha kafir. Wa tabaqatun lan utawi sak tingkatan yuku yuhasabuna bakal den hisab sapa si annas. Nek sing pertama niku dihisab hisaban yasira. Sing nomor loro umat Islam ya umat Kanjeng Nabi, cuma hisabane rodok soro. Iku yuhasabu bakal den hisab sapa si annas wa yunaqashuna lan bakal den napa niku den dedes napa dedes soro ngakur lho Pak, ngak malinge teguk ruah dedes. Ana sing maknani den tendes-tendes monjan Madura dedes badenya Madura dedes bade nggih. Dedes bingkok pas ngakoh lho lho. Ndak ada tak ngakoh.
berhubungnya dedes ngako mencan bahasa Jawa nih tandes ya dedes niku lho yuna munakosyah dadi pertanyaan sing sulit niku jenenge munakosyah niku pertanyaan sing sulit utawa persaingan sing ketat niku jenenge munakosyah wa yunakosyuna lan bakal den tendes sapa si Anas dan dedes thumma yanjuna nuli kari-kari selamat sapa si Anas si untung ono selamete sinten niku wahum utawi Anas iku al usatu wong kang padha maksiat sing nomor 3 bakal dihisab dening Gusti Allah hisabane sik ruwet kaken sing dihisab ahli maksiat sinten niku ahli maksiat ditakoni kabeh tapi tetap selamat thumma yanjuna mari ngono sik selamat sik ono harapan mlebu nang swarga cuma pertanyaane nemen teliti nih munakosyah nika perlombaan se teliti kabeh dari bacaan dari akhlak dari pakaian ya dari nada syarat jawab bah dari mubtada khobar teliti kabeh nika nyaman munakosyah nika munakosyah lah malaikat nika kuwaku ja berarti malaikat KPK nika Pak teliti sara KPK bodoh napa nyaman kamera saya ingat pulpen bodoh nika lambek mungkin kamera nika KPK ne lebat kemancingan anda bisa dari teliti no OTT oneng OTT men tangkap basah OTT operasi tangkap tangan langsung ngeteku barang bukti na bada neng tanang nyuap langsung ngetemu di KPK ne nyamar pertemuan neng hotel pertemuan bada neng tempat makan neng restoran tapi pun lah bada pengintai pun banyak akhirnya keneng OTT tak bisa buru pun barang bukti lah bada tanda tangan lah mare pesen lah letak ngatak lah bada ya ada na otaba kirim lebet cek bada transaksi na bada tak bisa monan le kelas KPK bayi taftish cara teliti sara Pak apa boleh malaikat paling telitin interogasi polisi ini kan ngeneng maling interogasi tanya ki ada selopot bodoh kapi munakosyah nih kan bodoh orang masuk luar negeri masuk de kota Makkah masuk de kota Madinah bodoh pintunya mana pintu Babul Makkah bodoh pintu Makkah wah neng kantor nih polisi luar biasa ketat tak ben serobon orang bisa masuk de kota Makkah nih kan harus bodoh paspor harus bodoh buku apa geleng saya kanggo jamaah haji bodoh paspor macam-macam bantai kan yang tipu polisi udah tahu kemarin ngadi sim biar yang tadi sim dia tahu saatnya tahu sana nangkep sandi sim resoro leber saya tadi sim retemu dari dimma marah mecek teliti nasara apa abau kula mulai andi sim sampai semakin tak tuh man rasanya tangkap polisi sekali sampai lebar 2 kali gula ke operasi jadi mete tangkap entah nongkuan tak jarpa gula pasaan kebengil gula beda operasi bine aku jangan gula pada helaman au beli pole mosok teh tangkap pancet me tahu si andi sim je me tahu apa boleh malaikat pak ada polisi dia orang se mate STN na orang se tadi apa tadi sim gele temu mak tahu je tadi sim cuma iso apa terengeter ngara kan pada cawacan makin jantungku mulai berdebar-debar semenjak pertemuan pertama ya pacar polisi tak berdebar-debar binebi kekasin taftish nika teliti sar pemeriksaan nika munakosan nika luar biasa nika luar biasa pertanyaan nah congo be sim beda helm lah beda ya tak melanggar peraturan rambu-rambu kita tapi sare
Tuh pepinti leban aja tak ada buat perkara kia aja ya. Bersering lah cek teliti nak kok. Tambah bodoh CCTV mungkin, bodoh tilang. Harus atap ketep rojak sama kelesaman garuam pian. Engkau mereka neng roh 2 seket roh. Senuk seket ebu. Tak ngangkui sapu 2 seket marah. Larangan tak ngangkui sapu itu bang senuk pak. Senuk aja cuma edat tato. Siapa namanya? Margona. Oh ya pekerjaan ini jual ini kok. Karo edat tato. Oh ya jangan diulangi lagi ya ibu dia to. Paling dinda berapa? Kita lemjer agar boy. Ya, agar boy. Apa boleh malaikat pak? Jak kelas KPK neka pun andi tukang pengintai kelas polisi andi mata-mata bodoh selama gila polisi lama gila keng mata noling julingan mandoman kata aja si intelnya sampai lama gila bodoh siapa-apa jualan apa nyare jualan dak pong kampung bodoh siapa-apa nyare rosokan selamat benemak jalil si mata-mata Monah li rosokan katella ponan woi katella dari Kalampina dari Ocan lah malah polisi apa je ketar ponan sek nyari maling dia tak pate kotor bedene ro anyar Kalampina cek beda je gunting ro anyar gunting kena gigi ni bersih tak pate ketar sek leceng tak pate leceng ngongku benian bisa bunuh area leceng ru cuma ring penternya marah karena beda target, beda TU, target operasi. Lah apa boleh malaikat, Pak? Cek leng mengaleng waku. Baan dia. Anda nang arya baan. Siap lebu kun kataria. Munakosha. Kengki beda harapan selamat. Sokor cekak Islam iman serah al-usatu orang seahli maksiat. Tiunu lah pokok masuk swarga lah, biar kada tak apa-apa. Macam nyaman. Beni karo saare dua reneka. Mangkana terus saya kak gulu manjenengan eki mulai semangkin tore tingkataki ketakwaan ada ke Allah Subhanahu wa taala supaya jadi orang se tergolong se kloter pertama tingkatan sepertama fasaufa yuhasabu hisaban yasirong kipanika humul atqiya orang-orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dalam situng hadis qalat Aisyah radhiyallahu anha falamma insarafa qultu ya nabi Allah mal hisabul yasir. Ya Rasulullah, hisapan yang sedikit itu apa? Hisapan yang sedikit itu apa? Ayyanzura fi kitabihi fatajawaza anhu. Orang yang diberikan buku catatan amal kemudian dia mampu melewati. Congo akid to, ada buku negake, kalak bi sekanan, oh king, masuk. Tabit, stempel tak deh, masuk. Ane kenyaman hisaban yasiro. Ayyanzura fi kitabihi tetap nyongok kitab buku catatan amal tetap nyongok aki fatajawaza anhu lewat begitu saja ampunan ibarat orang masuk congok putuna pada paspora ya masuk taruh tapi manukisal hisab yauma idzin ya Aisyah halak dan kanjeng Nabi manukisha sapan orang nukisha sapane wong sing nukisal hisab hisapane sing nemen diteliti temen halakah bakal ciloko iki kanjeng Nabi ada bu halak orang se nukis orang se teliti hisab nah celaka ki hanya celaka kinangan walaupun ki beda harapan masuk surga walaupun beda harapan selamat tapi tetap celaka nih kehinangan celaka. Wa man nuqisal hisab yauma idzin ya Aisyah halak. Terus engalaki dari napa mak bisa selamat? Ekalaki dari gencerna orang seiman sokor cekak iman Islam keng ahli maksiat.
sapora tu sana pas selamat keng tetap hisapna ki nukisah ke pas arah hisapna pas selamat labenna pacarana Allah taala ngalak dari kenceran sete geresa kenceran apa kencerna sakit bereng kencerna tepak-pak kencerna tecombut kencerna apanya mana cocok duri beda kencerna nikah sokor sabar narema wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu bihi anhu hatta syauka tashukuhu hatta syauka tashukuhu mun ki cekak iman Islam aben toman tecombut otabe kening nite duri kene nika tetap beda kencer pokoknya mari iman ke Gusti Allah kalaki diri kencer nika pas kusek sapora tinin Gusti Allah iya nyari duri umpama apa pak mata pak umpama kenceran deh bener sinika kan nyak benyen orang kata pak dia lah ngamuk weh kah tercombut dia lah ngamuk terpelecok ya ngamuk kening cocok duri ya ngamuk jadi aneh kemudiannya orang iman dari kenceran ngak nikah orang sebanyak tu sana kela seebi malaikat nikah hisap kula berhisapan sesara nikah ki kemungkinan selamat ki nyaraki dari kenceran saya tak keresar wah tapak tapelang tapelecok tajombut apa boleh apa nyaman ngedek aja nyaman nikah ngedek duri gila nikah sokor sabar nah nikah hadis nikah ada bu dalam riwayat lain manukishal hisab udzib seorang orang sarah hisabana udzib berarti nikah pun oleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki mon dari semangken kula ben panjenengan mulain tong mitong hisapan nih Pak. Dabuna Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Anda termasuk meringankan hisapan ku ning akhirat. Hasibu anfusakum, hitung-hitunglah kalian masing-masing qabla an tuhasabu, sebelum hari perhitungan, sebelum yaumil hisab, sebelum engkau akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini termasuk di antara cara untuk apa? Meringankan hisab. Supaya abah ini bisa muhasabah. Umur lah sebitek berapa kali hatam Al-Quran. Umur lah para seketah. Berapa juta tang sedekah. Dekik bahlah tak ada sekali. Umur lah seberi berapa kali asujud ke Gusti Allah. Ibadah seikhlas karena Gusti Allah. Dalam kitab Ihya ada buaki, faman hasaba nafsahu qabla ayu hasabu khaffa fil qiyamati hisabuh. Ada buaki, barang siapa yang menghitung-hitung amaliyah dirinya sebelum dihisab kelak di hari kiamat, maka akan diringankan hisabnya kelak di hari kiamat. Faman hasaba nafsahu, barang siapa yang menghisab dirinya qabla ayyuhasabu, sebelum dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, khaffa fil qiyamati hisabuh wa hudira 'inda su'ali jawabuh wa hasuna manqalabuh. Tak cukup ni kata orang seahli menghisab aban mulai semakin ni ka bakal peringan hisab atin Gusti Allah. Khaffa fil qiyamati hisabu wa hudira 'inda su'ali jawabuh, dan akan dimudahkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat
wa hasuna munqalabuh, dan akan baik dan akan menjadi tempat yang terbaik, tempat kembalinya akan menjadi tempat yang terbaik. Mulai semakin mun kula panjenengan le hisab nika banyak keistimewaan bekal peringan hisab pernah, bekal gempang aja jawab pernah, ben bekal bagus kenangan mun tak mele dari makin kenangan saya kenang kita orang hisab kuburan saya kebekal kenang dari jember apa copek padeng apa pateng seneng apa sosa mun tak hisab dari semakin nah neng ya nih kayak terang lagi nih kan orang yang ahli menghisap keabaan bekal peringan hisap hati neng Gusti Allah neng beda kaca pak cuma mulai kerok tayo nyengir kan sekolah itu gigi ada mulai gang donggang ya tas tembelan bebe tembelan tak nengakan marneng ria kula matamoy ko compo ning iin nika telasan matamoy der der napa kacang nyamang letek-letek mi cetek mi berselia tak gigi locot ngaku keng kacang liya Pak tak to keng tang gigi cotot ngele tuh kerja ke dokter gigi situng nembel ya bade se 900 bade se 600 nembel engki makanya Masya Allah kata dunia kini katunya mulai akacakan sakone saben tak ada ya Andri ya bener keng gama gaga masih maji je bener keng ngaku ngauna sutra maji kok bener aja keng tak pati abes menang kacamataan hari bener keng ya magayar ya bah maca Quran seti tak berbi Quran bilan jong eko mon bilan jura aja tol mon si mana kene abe keng matan si buler aja abe jampe mon setia cong eko ada nomor naik ko resare tak temu ke nomor hu tak tebeli Quran ko nomor beda-beda si sari atas tele kiamat kurang 2 hari tak kira temu kita cukup kacamata ngakui kontol kambing ruah tahu kontol kambing kayak keran lho sebunter deh ki ko tu sentrong are aduh mangkana bilan gula sebedaan motor rang-rang ada maran beda bilis nyabrang yang ngetela Pak apa mon setia mon tadi tak jerna ada benek yang teng megenteng benejan genteng ijan buler ya gini kebonan mon teh hisab dari semakin macakan sakone le belerengan toju sapon bilon aku rambol lem semalam lambo aku rambol yang tampung mulai kun sampai sopo ya bi musen ria ria musen ria mulai mare terawih sampai sahur je makku warker pikir gue lambe setia ngaji karo telo merapat deh ceker ya mangkan gue ini bilang jerukongan Pak bili siria boleh tang mosol siria bi musen je dernya mana tibi kang yolok musen cek berennya mana der bulan kat sake pakai musen moro nyaman enteng ajuruko lem sama lem setia cek ngacir ki ambu ada ki mulai banyak buah-buahan ngeronyo mau ngebumbi nyaman ngebu rematik Pak mau teh hisap dari bangke tauhid ngaji bada muji ya bilang mopo mare lete pakko matan nika ambula jangan gula uwe leca domino be jangan gula entan ambu bula ambu ko cok mata separuh tak ning telak demar sekuni nyelo jan beres la juruk kong berung la komat jangan gula mun tepaan sake wis aja Quran to saya pantelik di situ ada iya ina me letek pako boleh ban ki mon tak hisap Pak mon tak abane kami tek tong bitong wi pangeran mon tak kami tong mitong ke mumpung kita bitong pangeran aku seran orang saling menghisap aben sebelum hisap ku ning akhirat bekal gempang hisap pernah ben bekal gempang
jawaban bantu bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun malaikat teh kene ganggu gala-gala tugas. Teh kene ngambian, ngena malaikat. Oh, tak bisa. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Rengkereng malaikat apa nika. Anu mau sombian teker mbian malaikat kulen gelo ada tak teken ada le cek ke majrike ban ada ke majrike ada sidadun rengkereng malaikat nika keras alaiha malaikatun ghiladun kasar sidadun keras Pak keras kasar ben keras tak ini ganggu gugat malaikat. Keng Allah Ta'ala dikisah bantu. Karena tugas malaikat nggak nikam bunan. Bantu orang se ahli maksiat ruah. Sokore hisap mulai semakin. Ambu dari tu sana lah. Duh ya Allah ternyata engkau banyakan maksiat tetebang taat. Banyakan lopan tetebang engan. Kok mulai setiang kok. Lah kok aku dengar kiamat. Wahudura inda su'ali jawabu. Beri jawaban. Pekempang biku Allah jawaban. Dari pertanyaan saya munakosyah gila. Wahasuna mungqalabuh bekal beda kenangan-kenangan sesai kipane ka swarga Allah Subhanahu wa taala. Kita nomor 3 nih kan ki nomor 2. Waya nikah se nomor 3. Dadi se pertama orang se hisab kalaban hisapan se enteng ki penekah orang-orang se takok ka Gusti Allah. Nomor 2 orang se hisab kulaban hisapan syadidan bentak wayahlikuna ben orang kula bakal celaka engki peneka pasera peneka orang-orang kafir ke tumayahlikuna pas celaka. Se nomor 3 nika orang se hisab ben sarah hisabana tapi ki kemungkinan selamat tumayanjuna kemudian selamat wahum al-usatu peneka orang saling maksiat lah untuk terus selamat teneng nikah iriya cara nah mulai semakin hisab pun kulit sampian pun lecak ada mengoda lah wela tawala bajana nangenang bajana canyak banyak juk tojuk pinggir rembong tojuk masjid tojuk langker deh ya dekila anu kelaksono tamunya bene kelaksono tamunya kopeng letengel nyalep tak bel ngebel bene tak ngebel makin gini ku tak eding mangkana cek patentaran ka embong mun semontor sete nyaranyar sepeda nyur ngerayon ki ngaduk kelaksono kabeh kok sepeda motor ada kelaksono kok masih nyaranyar kok tak tau cek keng kopeng sete eding mohon bilan masih sepeda pancal bode kelaksana ane ningklin ki normal lah. Mohon seti sepeda motor kus terbanter motor pan mapan ke ngado sepeda kelaksana sekali kuah. Tato ke ngabon se tengel tak eding apa kini ketunya bonan. Kata dunia le mana hisab dari semakin mulai tong bitong bonan. Umur yang tong bitong minta berempam ya. Sibitek korang minta berapa petong bolo cak kanjeng Nabi sibitek telok Pak kanjeng Nabi sibitek telok kok dabun Gusti kanjeng Nabi Muhammad SAW dabu likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in setiap sesuatu beda somanye polong masa panen somanye natang umat panen natang umat polong atau umat antara nasi bitek sampai petong bolo tak jauh dari ria lah sibitek sampai petong polo tak jauh kula mungkin 45 jalan imon seket kare lema mon sibitek kan 15 sekecil 15 jadi Pak sekecil sar cek kanjeng Nabi sibitek telo pas sampean wat megawat minta to seket wat megawat minta to seket demah kan petong polo kenapa pembian baji sibitek lema baji lebih rela. Bicara sebitak telok Pak kanjeng Nabi Pak. Bonus. Sebitak lemak petong polo. Hari pada bi HP ya. Odi monodin. Kayak ada sinyal ada pulsana. Tak kena penelpon tak kena telepon tak bisa. Nyanyi ngedrop.
baterai ngedrop mulai betong polo ya odi mono di keng kutu ya cas terus ruah kata dunia kini ketunya cek na pernah itunya pun berangkat kor banyak sangun pun ayo pasangan di bawang kuan petepak nih pun kare separuh lebih nih pun kare separuh saya tada saya lebih banyak saya tada lah timbang saya kare berde makin malam belu belas engki makin malam belu belas kurang berapa hari lah kak tak ada pasangan lah ibarat renga balapan para de pak cek neng tambah maju cak jalan santai pebenter para finish sepunan seneka montek hisap abe nika celakaongku pak hajo ki ngodok tok hajo ki jawa tok kanal maut ala ghairina kutib wa kanal fardu alaina seakan-akan mati nika goreng lain kewajiban kanal faraidu alaina kutib seakan-akan kanal faraidu ala ghairina wujib kanal maut ala ghairina kutib seakan-akan si wajib kang goreng lain abe tandi kewajiban seakan-akan mati kang goreng lain abe dia tandi ajal pasti haja tak mati haja ki ngode terus daripada selamat nah jadi nikah macam-macam tingkatan orang saya bakal hisaban pertama hisaban yasira hisaban sesakoni iki tore usaha ki panapa saya kandi kul manjenengan nekase halal cek sampai kalangka ada di noreng jalak ngalaan di noreng sehalal pasti hisab kanjeng Nabi sa'adabu halaluha hisab wa haramuha iqab atau adab halaluha hisab seharam nih kada stek hisab sehalal nih wa haramuha adab seharam lah tau saya nyatanya lah engkau lah ngonta lagi ngala nguncep pagi ini kampung percuma ibadah banyak tapi banyak seharam nih percuma tikal ibadah pas-pasan sokor deer dan sehalal pakai nah halal kendaraan halal bungkon halal setujan halal malah tak bitabit buatku pertanyaan sehalal cek kalang ka ada di noreng cek lang ada di noreng walaupun aneka sekonek bentuk berapa orang ternyata aku nyantet hisap pernah gara-gara kek congken gigi kun cuma ngalak pagar orang kek congken gigi nyantet pagi na yaumul hisap pas dok remomon ajutaan apoluan juta cek kun gara-gara ngalak din pagar orang sek kek congken gigi ni kamar aki orang gelak nyantet neng hisap pernah halaluha hisap wa haramuha adab wa haramuha iqab pasti esek samun barang si haram nika wa ta'atun mimman haramun yakulu mithlul bina'i fawqal mauji yuj'alu ketaatan saya bangun dari kakanan saya haram pakaian saya haram mithlul bina'i fawqal mauji yuj'alu sama halnya orang saya bangun ning tengah lautan samudra bebas kabit abangun beda ombak seraja maka tak mungkin berhasil untuk mencapai bangunan kelaban sampurna ibadah ngisnikah ahli taat ibadah pasah salat berjamaah Al-Quran hatam tapi sayang mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa maskanuhu haram kakanan haram kelambin haram bungkon haram fa anna yustajabulah dari kami terima kabine dari kami terima kabine nah jadi sekonen ibadah cukup sepenting deeran halal daripada benyakan ibadah tapi deeran haram ane sakone tinggal sepenting qalilun yakfik khairun min kathirin yudghik sedikit tapi mencukupi kepada kita tak terganggu amal ibadah tak terganggu Al-Qur'an tak terganggu salat berjamaah tak terganggu ngaji khairun min kathirin yudghik aneka lebih bagus daripada banyak tapi sampean sombong banyak tapi sampean lalai dari Allah Subhanahu wa taala tak takut dekat halal haram tak takut dekat maksiat aneka lebih bagus qalilun yakfik khairun min kathirin yudghik lebih bagus sesekone tapi cukup ibadah tak terganggu salat berjamaah ngaji tarawih pasan daripada banyak tapi marah aki lacot marah aki bengal ke Gusti Allah sombong ban sipitoratah naudzu
Alhamdulillah. Termoga sakone itu ilmu si manfaat. Amin Allahumma amin. Wa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفله اللهم صل أفضل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب به الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتنا حضرة حبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع قسم والباقي المقدم جميع ساداتنا لي بعلى في فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي وأصولهم وفورهم ثم إلى روحي علي الأستاذ أحمد سنرطة وأصولهم وفورهم ثم إلى روح قطب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي ثم إلى قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روح المقدم ثاني عبد الرحمن السقاف ولاد برمضان وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي والحبيب علي بن محمد بن طلال الحداد تقال والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شهبة أبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف قبوناقون والحبيب عبد القادر مسوسك والحبيب هادي بن شوكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن حسن حامد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار بن نونgan
ثم إلى ركي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ووصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي كي هاجي عبد الله محسن وزوجته كي هاجي عبد الحليم جاسم كي هاجي معروف عارفي ووصولهم وفرهم ثم إلى روحي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم نفعاته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشيهم بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة